turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Fobiz Official. Ni kenshi mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu mukatwereka ko mudukunda, ni kubw'iyo mpamvu rero natwe tutazahwema kubaha ibyo mwifuza kandi bibanogeye. Nizo nshingano z'ingenzi ku banyamakuru bacu. Aka kanya rero twaguhitiyemo amakuru atandukanye akomeje kuvugwa kuri isi dutuye, turibanda kuri Donald Trump wamaje gusiba ubutumwa bwamugaragazaga yigereranyije na Yezu Kristo, w'abakristo bafata nk'umucunguzi wabo. Ndaza kukubwira kandi icyo Papa Leo wa 14 yatangaje nyuma yo gutangira uruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane wa Afurika, ndetse harimo n'ibihugu bifite imyemerere ya Kisilamu. Ibi bivuze iki kuri Kiliziya Gatolika? Ndaza kukubwira icyo nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 yongeye no kuvuga kuri Donald Trump ukomeje guteza akavuyo n'imidugararo kuri isi dutuye, aho icyo asa n'ugamije ngo ari ugukenesha isi ariko kandi agakangisha kwambura abantu ubuzima. Ibi biraza guherera he? Ni kuri Fobiz Official, byose ugiye kubisanga. Tugiye kuganira rero kuri izi ngingo nari maze kukubwira, maze tuze kugarukira ku yandi makuru atandukanye yaba ari kuvugwa kuri isi dutuye ndetse no muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Reka duhere rero kuri iyi nkuru ya Donald Trump. Nkuko namaze kubikubwira, uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangajwe ko yamaze gusiba ubutumwa bwamugaragazaga nyine nk'intumwa asa na Yezu Kristo nyuma yo kwamaganwa n'abakristo batandukanye. Nyuma y'uko rero ubu butumwa bwari bukomeje kwakirwa nabi, Perezida wa Amerika Donald Trump uko bigaragara yamaze gukuraho ubutumwa bwari bwateje impaka yari yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, yigaragaza nk'umuntu umeze nka Yezu cyangwa se Yesu. Iyo foto ikaba yakozwe hifashishijwe ubwenge buhangano Artificial Intelligence cyangwa se AI, aho yamugaragazaga bisa nkaho arimo gukiza umurwayi uryamye ku gitanda mu bitaro. Akaba ubwo butumwa bwe bwateje impagarara maze buza kwamaganwa cyane, aho uyu Perezida wa Amerika mu buryo bukomeye bukozwe n'impande zombi zo muri politiki ya Amerika, abo mu ishyaka ry'abarepublikani ndetse n'abo mu ishyaka ry'abademokrate, harimo na bamwe mu basanzwe bashyigikiye cyane uyu Donald Trump. Ubwo butumwa rero bukaba bwaje hashize amasaha Trump atangaje ubutumwa burebure anenga Papa Leo wa 14. Uyu akaba anenga cyane igikorwa cya gisirikare cya Amerika na Israel muri Iran. Trump akaba yemeye ko yatangaje iyo foto, maze abwira abanyamakuru ko yatekerezaga ko iyo foto ari we iri kumugaragaza. Iyo foto rero ubu ikaba yamaze gusibwa, ikaba yagaragazaga Donald Trump yambaye ikanzu y'umweru, ashyize ukuboko kurabagirana ku gahanga k'umugabo urwaye. Abamunenga rero bakaba bavuga ko isa nk'ishushanya by'idini bigaragaza Yesu akiza umuntu wamugaye. Donald Trump rero akaba yahise asiba ubu butumwa nk'uko muri kubona iyo foto, yigaragaza nka Yezu ndetse ari gukiza abarwayi. Ibi ngibi rero Donald Trump byatumye abantu bamutekerezaho cyane, ndetse bamufata nk'ushaka kwisumbukuruza no kwigaragaza nk'ufite ububasha bw'umucunguzi w'abantu kuri isi dutuye ari we Yezu Kristo. Ibintu byakomerekeje abafite imyemerere ya Kiliziya ya Gikristo, maze bituma Donald Trump ahitamo guhita asiba ubutumwa. Nyuma yo gusiba buno butumwa rero hari andi makuru yakomeje kugenda avugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ngubwo najyanye n'ubundi n'uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 ku mugabane wa Afurika. Nkuko mubibona rero Papa Leo wa 14 akaba ari noneho gusaba isi guhanga amaso Afurika, ari nako byatangajwe n'umujyanama nyine wa Vatikani. Papa Leo wa 14 akaba ari gushaka ko ngo isi hanga amaso Afurika. Ibi ngibi bikaba byatangajwe n'umutegetsi
umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru i Vatikani, aho yabivuze mu gihe papa ari mu ruzinduko rukomeye muri Afurika ruvuga ku nsanganyamatsiko z'amahoro, abimukira ndetse n'ibiganiro hagati y'amadini. Urwo ruzinduko rw'iminsi 11 akaba yararutangiriye muri Algeria ku munsi w'ejo hashize, ni kuwa mbere, nirwo rwo mu mahanga rukomeye rwa kabiri Papa Leo wa 14 akoze kuva atorewe kuba papa muri Gicurasi cyangwa se mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize wa 2025, ndetse rukaba runagaragaza ukuntu Afurika irimo kurushaho kuba umugabane w'ingenzi kuri Kiliziya Gatolika. Abarenga 1/5 cy'abakristo gatolika ku isi babarizwa ku mugabane wa Afurika, ni ukuvuga abantu miliyoni 288 nk'uko imibare y'umwaka wa 2024 ibigaragaza. Ni kamwe mu turere rero turimo kwiyongeramo byihuse abakristo gatolika ku isi. Vatikani ikaba ivuga ko ubushakashatsi bwayo buheruka kugaragaza ukwiyongera gutangaje k'umubare w'abanyagatolika babatijwe kuri uyu mugabane. Ntibitangaje rero kuba uru ruzinduko rubonwa nk'ikintu Papa Leo ubwe ashyize imbere. Uru ruzinduko rwe rukaba ruzabamo guhagarara mu mijyi 11 mu bihugu 4 ari byo Algeria, Cameroon, Angola ndetse na Guinea Equatoriale. Byose hamwe rero papa akaba azakora urugendo rw'ibirometero hafi 18,000, byinshi muri byo akazaba azabikorera mu ngendo 18 z'indege. Akaba yarahisemo rero gutangira uruzinduko rwe muri Algeria, igihugu kitari cy'abanyagatolika kuko gifite icyo kivuze kinini kuri we. Ni ku ivuko rya mutagatifu Auguste, Saint Auguste, ndetse na Papa Leo wa 14 niwe papa wa mbere wo mu muryango w'abihaye Imana bakurikiza inyigisho za Saint Auguste nyine. Ibitekerezo by'uwo wari umuhanga muri teolojiya muri Afurika y'Amajyaruguru wabayeho mu kinyejana cya 4 birimo nko gushyira hamwe ndetse no gushaka Imana no kwicisha bugufi, byafashije mu guha umurongo ubuzima bw'uyu mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi. Bikaba biteganyijwe ko papa azasura akarere mutagatifu Auguste yabayemo musenyeri kahoze kitwa Hippo, ubu kakaba kitwa Annaba, akahasomera ndetse na misa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Mu yandi makuru ari kugenda avugwa twahisemo kukushyikiriza nka Forbes Official, nuko umukuru wa Loni yamaze gusaba Amerika na Irani ngo gusubira mu biganiro. Uyu munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni Antonio Guterres akaba ari gusaba Amerika na Irani gusubukura ibiganiro hagamijwe kurangiza intambara. Akaba avuga ko bigaragara neza ko nta gisubizo cya gisirikare kiriho kuri iyi ntambara. Guterres avuga ko agahenge kagomba kubungabungwa rwose ngo kandi ko ibikorwa byose bitakubahiriza bigomba guhagarara. Yongeyeho agira ati ndahamagarira ko ibiganiro bisubukurwa kugira ngo habeho kugera ku masezerano. Umunyamabanga mukuru rero wa Loni akaba ari no kwibutsa ibihugu byose kubahiriza ubwisanzure bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi, harimo no mu muhora wa Hormuz bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Uyu umuhora wa Hormuz nk'uko mubibona Donald Trump akaba yahisemo kongera imbaraga za gisirikare kugira ngo arebe ko uyu muhora kongera gufungurwa ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora Irani yavuze ko ikosa ryose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakora bagerageza gufungura uyu muhora ngo ugende mu gushaka kwabo bitazabakundira, cyane cyane ko ngo Irani ishobora kuzahita ifata icyemezo gikomeye kizashyira mu kaga ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko si Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa ni n'isi muri rusange. Urunturuntu rurakomeje hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi abanyamerika bakomeje gushinja ubutegetsi bwabo kugendera mu kigare no kugendera mu kwaha kwa Benjamin Netanyahu, uyu ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel, ari nacyo kirajwe ishinga cyane n'imibereho ndetse no gukora kwa Irani. Bakavuga ko uko byagenda kose bazakoresha
imbaraga zishoboka kugira ngo basenye iki gihugu bafitiye ubwoba ko cyatunga ubutare bwa uranium bwifashishwa mu gukora intwaro za kirimbuzi, mu kugirira nabi isi ndetse no gushaka guhemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi Israel. Ibyo ngibyo rero niko bihagaze kuri iyi nshuro. Mu yandi makuru nakubwira hano kuri Forbes Official, icyo ugomba kumenya nuko n'ubundi ubungubu Iran ngo yo yifuje kumara imyaka igera kuri 5 idakora ibya nucleaire. Ayo niko amakuru akomeje kugenda avugwa. Iran ikaba yatanze icyifuzo cyo guhagarika igikorwa cyo gutunganya uranium ikomeje kwiteza ibibazo mu gihe ngo gishobora kugera ku myaka 5, ariko icyo cyifuzo kikaba cyahise cyamaganirwa kure na Leta z'Ubumwe za Amerika, yo ishimangira ko ngo byibuze byaba imyaka 20 nk'uko byatangajwe rero n'ikinyamakuru The New York Times, mu gusubiramo amagambo y'abategetsi bo hejuru bo muri Iran ndetse no muri Amerika baganiriye nacyo. Iyo nkuru ya The New York Times ikaba yongeraho ko Amerika na Iran buri ruhande ngo rwagejeje ku rundi ibyifuzo bijyanye no guhagarika ibikorwa bya nucleaire bya Tehran, ubwo intumwa z'ibihugu byombi zari ziri mu biganiro muri Pakistan mu mpera y'icyumweru gishize, ariko ko ngo zakomeje kutumvikana maze ntizagera ku masezerano. Ariko ibiganiro bikaba byumvikana ko ngo hashobora kuba hakiri inzira yo kugera ku masezerano y'amahoro, ndetse hakaba hashobora kuba indi nama ya kabiri y'imbonerakure cyangwa se y'imbonankubone. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo na BBC bikaba byasabye ibiro bya perezida wa Amerika kugira icyo bivuga kuri aya makuru. Gusa intego za Iran zo mu rwego rwa nucleaire zikaba zimaze igihe ari ikibazo cy'igitutu muri iyi ntambara. Ku cyumweru rero perezida wa Amerika Donald Trump akaba yarashimangiye ko ngo Amerika izakora ibishoboka byose kugira ngo Iran ntizagire intwaro kirimbuzi za nucleaire izifashishamo ubutare bwa uranium cyangwa se nucleaire nk'uko uri kubibona hano ku mashusho. Guteza uruntu rero bikaba bikomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'ibihugu, ndetse n'uyu muhora wa Hormuz unyuramo ibingana na 20% bya peteroli cyangwa se by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa kuri isi dutuye ikaba ifunze. Amerika nayo ikaba yazanye izindi mbaraga za gisirikare zo gufunga burundu uyu muhora. Ese no gukemura ikibazo ago biza, ariko turakomeza tubakurikiranire nka Forbes Official. Reka twigarukire hano mu karere k'iwacu mu burasirazuba bwa Kongo, naho akomeje kuvugwa umutekano muke hagati ya leta ya Kongo ndetse n'abo bahanganye ni AFCM 23. Kuri iyi nshuro nuko noneho minisitiri w'Ububiligi ngo yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubakurira inzira ku murima ndetse no kubaburira ko imibare ikabije y'abasaba ubuhungiro ikomeje kwiyongera. Mu ruzinduko arimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, minisitiri ushinzwe iby'impunzi ndetse n'abinjira n'abasohoka w'Ububiligi akaba yatangaje ko agenzwa no kuburira ko ku kibazo cy'imibare y'abanyekongo bari gusaba ubuhungiro muri icyo gihugu irimo kwiyongera bikabije. Anerin Van Basot asubirwamo n'ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bubiligi avuga ko ntacyo bimaze gukomeza kujya gusaba yo ubuhungiro kuko abenshi babwimwa. Muri 2023 abanyekongo basabye ubuhungiro mu Bubiligi bari 1250, muri 2025 bakaba barageze ku 2500, naho mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka bakaba barageze kuri 450 nk'uko Anerin yabitangaje. Ibiro ntaramakuru Berga by'Ububiligi bikaba bivuga ko mu mwaka ushize 15% gusa by'abanyekongo basabaga ubuhungiro mu Bubiligi aribo basubijwe bemererwa. Avuga ku kwiyongera rero kw'iyo mibare, Anerin akaba asubiramo agira ati birakabije cyane. Yongeraho ko abanyekongo bahawe ikaze mu Bubiligi ariko ngo mu gihe gusa bubahiriza amategeko. Anerin akaba yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu ari igihugu cya gatatu mu bihugu bifite abaturage benshi basaba ubuhungiro mu Bubiligi. Gusa akavuga ko nta mpamvu ifatika ibisobanura ngo kuko abasaba ubuhungiro benshi bava i Kinshasa batava mu gace k'iburasirazuba karimo intambara.
ntambara. Mu ruzinduko rwe ku wa mbere, Anerin akaba yaraganiriye n'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu mu kubasaba gufatanya kurwanya abajya mu Bubiligi mu buryo butemewe. Igihugu cy'Ububiligi gitangaje ibi ngibi mu gihe nyamara kivugwa ko aricyo cyakoroneje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi kikaba kitanagira uruhare rusesuye kugira ngo ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemuke. Hari ibibazo bishingiye ku miyoborere muri iki gihugu bisa n'ibidaha abaturage ubwisanzure ndetse no kugera ku iterambere ryihuse, ariko kandi hakabamo n'indwara za hato na hato zikomeje gukururwa n'akavuyo k'intambara kari kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ninde wo gucungura iki gihugu? Gusa nakubwira ko ibiganiro mu buhuza bwa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa biri bukomereze mu Busuwisi. Hazavamo iki? Nibyo gutega amaso ndetse no kugusaba gukomeza kubana na Forbes Official. Yari Joseph Iradukunda. Ibiganiro nk'ibi tuzatubigarukaho ko bwije no ko bukeye, cyo gusaba no gukora subscribe, comment, like ndetse ugakora share aho biri ngombwa kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye ndetse no kugufasha kumenya icyo upfana nayo. Ntukatujye kure, reka twongere mu bindi biganiro bikurikira. Ciao.